antibiotics hi antibacterials antiboka kan the thawanga he kan ena sa a antibiotics chu he min nat na hrik bacteria ti hlum theile he min nat na hrik in thapung tur vek the hi ni a penicillin hi antibiotic masaberani a saka jakwa somni pariat khan sar Alexander Fleming an na muchuaka saka jakwa somli pania Einstein le Howard Florey hemi penicillin thit fi mi an siam chuak thungani antibiotics ti hi opposing life tin ani a sa tong chuan ami zo tong chuan nun nakal dodal tin ani theyanga heta nun na ti ro nat na fix soi na hani antibiotics hi chiu chi te e chi te thor chi te le anui chi te oma hemi nat na fix laka inven na prophylaxis anti atan ta pon mangboka antibiotics poimo zia hi soi tam vak ngai lewin kan thevek ome nat na fix wanga thimai tur nuna tam tak chan chuak tu ani athat em awang le osam taka kan hu the awangin kan mang na sale lu tuka kan mang suan fo zokani ramchang ka nga te chon antibiotics te hi du ina le thelowa doctor le kha lo zonin antibiotics te hi ramchang ka chon le thelowani antibiotics hi chen khriam tak ang hi ni a atang ka em rualin kan man sual ero chuan a mang tu in kan tur le theya a ngong thalo side effects anei ti hriat tur ni ya chutianga side effects a ngong thalo tlema zong chuan ta lang tiang ama saberin antibiotics hian ko thalo asiam theya antibiotics hian na hikla ati hlum rualin hemi kan ko chunga hrik thachi intestinal flora kan ti mai hi taksata tangkai tak te ni a heng te hi ti hlum telve a he hian ko thalo te po asiam fotin chuwangin antibiotics kan ena sat chuan hemi ko thalo te le hemi ril puilong hetiang pum nuam lo no te po hin nei ol bi kani hemi zo chuan fungal infection a siam thei taksata na tangkai hrik thachi ati hlum tel kan ti kha he wang hianin taksa ani fungal infection ring uam kan tiang chi hi aw ma bi ka hemi ka chung le hemi kan chakong zong ril pu thleng ang jan pa ang chin nat na fungal infection te po hi a then aw ma bi ka antibiotics ena sa chuanin in mei chia chuan hemi ser atanga bol lo chuak te a thak te hemi fungal infection kan ti mai candida awm thir thei ani antibiotics ena sa hian hemi chung chang chu video te po ka lo siam to kha in allergies thil huat antibiotics hi taksa in ho ve theya kha sada sang a chen thei ani nau sen le nau pang antibiotics pek ma lutuk hian hemi thauna hi thlen theya antibiotics then khat hi zu nen in haldo chi awm boka antinan metronidazole angte hi zu in chuan elo tur ani hemi kal kidney natna le thin natna nei te a antibiotics pek phim khur ngai hle a in raipur le hemi nu naw hu te helaya po pek phim khur ngaya ala bik le a him chi kha omani chu chuan drug resistance he poimo khop maya antibiotics hi tul lova e wangte e dan dik lo wangte le e na sat luk wangte in drug resistance om thin drug resistance om je chu damdo in na hrik alo mer hriat to a damdo chakna laka na hrik alo in veng theya he wang hian damdo in na hrik ka thilum thei to lowa a tho tu rangin thok thei to lo kinani antibiotics hi man lo tum tur ani a kan mangani point man tam lo tum tur ani hentinan malaria dam do thatak mai chloroquine ang te hi mi mizoram khuthang lama chuan na chho na ang ten e mai thina e wang hian tu na chuanin drug resistance wangin chloroquine hi malaria dam doi ta na phan tlak meu to lova malaria nat na hrika te hlum the to lo kinani chu hemi tlang hileng influenza anga te hianin antibiotics kan ena sa a mase heng tlang hileng te hi za som ko hi chu virus wanga o lo om deuh vekani a antibiotic heng hi antibiotics sing na ti hlum thelawa antibiotics ein tangkai na anei lawani virus wanga dat na lo om heng om vel sentut zika virus dengue le tunlaya lar tak covid 19 anga te po hian antibiotics sing tangkai na anei lawa e ya thalo zok the hial ani hem
secondary bacterial infection chuan in antibiotics chu aman theng chu ase tlang puin changkai na lova antibiotics kan pang sa tlang pui ani taksa na ri ka lo lu in he mi kan taksa na ri na ri do let na khol kan immune system hianin kisen chi paite yuan na ri te chuan lo be hal chat thina hei vung te pan nai te heng te po hi immune system le na ri kin sual khan mi wanga lo ti theng chu atam bera chuan kan kisen chi paite hian na ri te hi ne in an tu dai mai thina achang chuan na ri te hi an chak lu tu ka kisen chi paite an tlom thina hetiang huna hian antibiotics manga taksa tan pui angai thina ni drug resistance atam tuala antibiotics tar mu chu atlem tual si a hei hi tun la ya mithiam te ru ti ha tu pakhat ani a hetianga kan kalzel chuan antibiotics na ti hlum thei to lo na hrik lul le huang taw tak superbugs alo chuak anga antibiotics mu chu ma nun ang man lai nun ang din huna kan le le mang ti po hi mithiam be chuanin an hlau hial ani chu wangin a thei chung chu antibiotics ei lo tumla i ani point alak lo a cho san lovin ai hun chung ruat a full course eng che alak lo adam doi ei cho san khan nan na tik ten thivek lovin nan na i veinon le theya drug resistance asiam ma bokani a poimo ber chu kan soi fo kan taksa yan dat na do le the na khol immune system ti chak hi ni a he khol hi chak chuan dat na kan ni hol sama he khol immune system hi a chak lo chuan nat na ten bin ni hol sam ve thung ani ka chan lo thia tin tu ta chunga lom thu ka soya hemi sel na hi a poimo em maya kan fi sel lo nu hianin fi sel na hlu je kan fe thin chu wangin khong ai takin ingai poimo i chung le khatte chenwal tha te hne na mi ka channel te hi khong ai takin ni lo share be don nia lo ne